Dobar dan, danas gledate podcast Alpija, izađi i glasaj. Naš današnji gost je Duško Vujošević. Pričamo o izborima. Zašto je važno glasati? Da li mladi glasaju? O mnogim drugim temama. Alpi lideri razgovaraju sa sjajnim sagovornicima. Ostanite uz nas. Pričamo o... Dobar dan, vi gledate podcast Izađi i glasaj koji organizuje Alpi mreža mladih lidera iz regiona. Danas imam priliku da razgovaramo sa Duškom Vujoševićem. Hvala što ste pristali da govorite za Alpi podcast. Alpi je mreža mladih političara iz Srbije i iz regiona koja radi na saradnji između političkih stranaka i vraćanju dijaloga u politiku. Današnja tema je motivisanje mladih da izađu na izbore i da glasaju i da učestvuju u tim procesima. Ja kao mlad čovjek i član Alpi mreže želim da iskažem da je to jako važno i mislim da mi u Alpiju smatramo da je jako važno da mladi učestvuju i da su oni velika grupa u Srbiji i regionu koja po svim istraživanjima jako malo učestvuje u političkim temama, na izborima i da kroz ovaj podcast i kroz neke naše aktivnosti pokušavamo da pronađemo različite alate i strategije kako da se što veći broj mladih uključi u to. Tako da ja ću sad postaviti neka pitanja za vas pa da vidimo da li možemo da odgovorimo na to. Prvo pitanje, zašto mladi po vašem mišljenju treba da se uključe u političke teme i da izađu na izbore? Zato što je politika, iako je kod nas neopravdano dobila negativni predznak, ipak odlučujuća u svim segmentima života. Znači, niko od nas ne živi sam. I ti mladi ljudi pred kojima je život i budućnost, treba da shvate da u dobroj meri ta budućnost, naravno, treba da imaju neke ciljeve i to treba da imaju visoke ciljeve. Ako ti ciljevi nisu praćeni adekvatnom voljom, onda je to bolesna ambicija. Naravno da i od njihovog ponašanja individualnog i lične borbe i u velikoj meri ili u najvećoj meri zavisi njihova budućnost. Ali, prosto, politika je način kako mi zajedno funkcionišemo, kako sarađujemo, koje mogućnosti i ne samo ograničenja, nego i mogućnosti pruža država i prosto toga ko vodi politiku, ko vodi državu, i to ne samo u smislu jednog čoveka, nego ta vlast treba bude decentralizovana, spuštena na lokale, pa znači po svim tim nivoima ipak u dobroj meri zavisi život i tih mladih ljudi. Oni prosto ne mogu da budu nezainteresovani, nije logično, nije pametno da budu nezainteresovani kakav će i njima da bude život i kakva im je perspektiva. Zašto treba glasaju? Zbog toga. Treba se uključiti u politiku, jer politika se bavi svim segmentima našeg života i onda prosto i oni moraju da gledaju, da prepoznaju situacije i da probaju da na tim mestima gde se ipak odlučuje dosta i o njihovom životu budu ljudi za kojim se čini da imaju neke moralne skrupule i da imaju neki opšti interes iznad svog ličnog. Pa da, u tom kontekstu i ako ne učestvuju, opet će neko da određuje njihovu sudbinu i onda je poziv taj da učestvuju, da treba da učestvuje u interesu njih samih. Tako da. Imam još jedno pitanje, da li ste vi glasali kad ste bili mlađi, to sa 18 godina i mlađi, i kako mlade da uključimo u to da se aktiviraju, da glasaju? U to vreme, kad sam ja imao 18 godina, znači ja sam 59. godište, a da kažem zbog računanja 60, ali 59. godište, znači to je bilo još onaj jednopartijski sistem i kad su uvođene neka glasanja, to je bio jedan kandidat. I to je bilo pro forme glasanje i normalno to nas mlađe nije interesovalo.
I teško smo, kod nas se to poklopilo, bilo je složeno, višepartijski sistem kad je uvođen, pa Jugoslavija se raspadala, bila je na ivici građanskog rata, negde je meni kao Jugoslovenu bilo najvažnije da se izbegne taj rat, pa sam nešto i bio za te koji su svojim sloganima obećavali u startu da će oni garantovati da mir, da rata nema i tako dalje, ali nisam bio previše nešto uključen. Vremenom sam postao, taj građanski rat mi u stvari uveo u to da puno razmišljam o politici i da imam svoje stavove i da ih javno iznosim, jer sam se bavio već javnim poslom, pa eto tako, usput na taj način. Tako da mi smo praktično učili na svojoj koži da uvođenje višepartijskog sistema, koji je u početku bio onako fiktivan i gde je ta socijalistička partija imala jake instrumente i praktično nisam bio povezan sa pravljenjem Demokratske stranke, bio sam i mlad i praktično mi je građanski rat otvorio oči do kraja i shvatio sam kroz njega značaj politike da se takve situacije preduprede, spreče i onda i sve druge situacije koje... Jer rat nisu samo bombe i mrtvi i ubijanje, nego je puno šire od toga. A šta mislite danas, šta su razlozi zašto, da kažemo, mladi ne učestvuju, iako nema tih nekih strašnih stvari u kome ste vi proživljavali u smislu kao mlad čovjek u društvu, šta li su danas ti razlozi zašto mladi ne učestvuju u dovoljnoj meri koje bi trebalo da učestvuju? Pa vi ste politički angažovani, pravite sa mnom intervju. Kako rekao ste, se zove mreža Alpi. I znači, ljudi koji su politički angažovani, oni sigurno i glasaju. A trebali bi da izazovu kod svojih vršnjaka isto oni, ne otpor, nego saborstvo, sadejstvo i da i njih, mislim da vi isto imate veliku obavezu da, ja sećam se u to neko vreme, ja sam u 8. To je bila sadašnja 3. ovde na Cvetnom trgu sam išao i u 3. razredu sam bio predsjednik zajednice učenika. To je otprilike neka sindikalna organizacija. A predsjednik Socijalističkog saveza je bio neko drugi i onda imao se dosta veliki otpor prema time koji rano kreću da se bave politikom u to vreme. Tako da, kako da kažem, verovatno tu izgubio se idealizam, ljudi vide da se u politiku ulazi zbog interesa, zbog ličnih interesa, zbog mogućnosti pravljenja karijere i zarade. Kako mladost sa sobom nosi neki otpor, onda jedan određeni broj ljudi sa prezirom gleda na politiku, ne shvata da prema sebi imaju obavezu, boreći se za svoju budućnost, da probaju da i glasajući i imajući političku svest i političko mišljenje i na osnovu toga mišljenja i neki stav za koga treba da se glasa, pa i po ceni da se naprave greške, da se aktivno učestvuje u tom životu i da se i kroz te greške uči i dođe do određenog nekoga još boljega, preciznijeg merenja stava i da se svi izborimo da ta demokratija kod nas zaživi. Jednu poruku za mlade, za kraj. Pa prvo, mislite na sebe, na svoje zdravlje, na ličnu borbu, na svoju familiju, najbliže. Nemoj da budete upotrebljeni u nekim masovnim histerijama i pokretima, ali u sklopu toga mišljenja na sebe
imajte i politički stav i uključite se. Imate i građanska prava i građanske dužnosti i obavezu građanske neposlušnosti. Mislim da glasanje danas kod nas ima i taj element građanske neposlušnosti. Još uvek, nažalost. Hvala puno. Molim. To je to.